Korporacija Samsung te dni v Budimpešti na Samsung Forumu 2011 predstavlja najnovejše izdelke in storitve, katerih velika večina bo še letos pot našla tudi na naše prodajne police. Poleg sodobnih 2D in 3D, LCD in plazma televizorjev so predstavili različne modele DVD in Blu-ray predvajalnikov, domače kino, prenosne računalnike, mobilne telefone, kakor tudi hladilnike, pralne stroje in celo robotski sesalnik. 2010 was the most successful year in Samsung's history. Our global earnings were record $135.8 billion. In Europe, the Samsung brand continued to grow. In 2010, Samsung is number one European provider, large screen LCD televisions, LCD monitors, Blu-ray players, home theater systems, and side-by-side refrigerators. We are also challenging the number one position in important categories such as mobile phones, laser printers, and networks. We will challenge ourselves to achieve number one market share in all product categories. Pritežnik pametnejšemu življenju omenja Samsung pojem digitalizacija človeka, s katerim imajo v mislih proces razvoja izdelkov, glede na to, kako človek v današnjem digitalnem svetu živi. Pri tem sama tehnologija ni toliko pomembna kot uporabnost izdelka. The TV becomes the dominant piece of technology that connects, enables, empowers and entertains all of us. Open communication brings people together in the smarter life. It's about sharing experiences through new content, smart TVs and networked products. We must merge technology into people's lives in a natural, comfortable way by combining sleek product designs and rich user experiences. We will reduce energy consumption and become a champion for green living. Samsung not only complies with the highest standard, but help to shape them. V letu 2010 se je vrednost prodaje pametnih mobilnikov po svetu povečala za kar 60%. Samsung je v tem obdobju prodal blizu 25 milijonov pametnih telefonov in tabličnih računalnikov. Novo predstavljeni Galaxy S2 z dvojedrnim procesorjem bo imel nameščen operacijski sistem Android 2.3, 4,2-palčni Super AMOLED zaslon pa je seveda občutljiv na dotik, z njim pa je upravljanje številnih aplikacij hitro in enostavno. As we begin 2011, the Galaxy S and the Galaxy Tab lead a new family of smart mobile devices that will dramatically broaden the horizon of the smarter life. Nedvomno pa je bil zvezda dneva Samsung Galaxy Tab 10.1, pri katerem številka v imenu označuje velikost zaslona tabličnega računalnika, okrog katerega sta nameščena surround sound zvočnika, pametni mobilni predvajalnik pa je zgrajen okrog mobilne platforme Android 3.0. Poganja ga 1 GHz dual-core procesor, ki zagotavlja gladko predvajanje vseh vrst multimedijskih vsebin, tekoče igranje iger in hitro brskanje po spletu. Otroci družine Galaxy so še modeli Ace, Fit, Geo ter Mini. The result is the ability to control your entire online social life from a single device. Samsung pa je v Evropi dejaven tudi na drugih področjih. Od leta 2006 do danes so v raziskave za zdravljenje raka na dojki donirali že preko $8,1 milijona. Poleg tega skušajo s svojimi tehnološkimi rešitvami in izdelki pomagati pomoči potrebnim otrokom.